Ya, sebelum kita joget-joget lagi, satu lagu cukup melo menemani buat sang orang tua yang cukup kuat ya untuk kita. Carito sada ayah umpama tarsongon sonja rambondo baya tarida suweng songon naso di tanda rambondo baya tarida suweng songon naso di tanda Mama sada pondasi Anohuni sada bangunan Dumje guys bangunan dipuji Pondasi di bonong timbungan Dumje guys bangunan dipuji Pondasi di bonong timbungan Sadape indah dong jolma nama nulis kong sejarah pengorbanan di sada ayah dianggap sabola mata nalobi baya hebatna tutup doi adi pasala anak marado boruna mangalodo petusia carito di sada ayah umpama tarsongon sonja rambondo baya tarida suang songon naso di tanda rambondo baya tarida suang songon naso di tanda jadi mamet kai magoda pantas no ayah marnia malumut no dia anak Tuhan penyakit munadung marsara murkacit nada tarubatan hai goroha muleng pasonanko anak barumu nadung magoda ayah 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 malumu nawaya malumu nawaya malumu
lambat kay magoda pantas no ayah marniang malumot ko dialah Tuhan. Penyakitmu nadung marsara murkacit nada tarubatat tenggono hamuling pasonangko anak barumu nadung magoda ayah 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 oh ayah 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 carito isada ayah umpama tarsongon sonja rambondo baya tarida suang songon naso ditanda rambondo baya tarida suang songon naso ditanda umpama sada pondasi panungkuli sada bangunan dung jegens bangunan dipuji pondasi di bolong timbunan dung jegens bangunan dipuji pondasi di bolong timbunan. Oke, satu lagu berlalu untuk semua. Sebuah lagu Desi.